wakireta hano. Ronald Agaba urukurira ibyapa Minisitiri by'amataka ha zone ya Kibale rukutwara district nka Kibale Kagadi hamwe na Kakumiro nagira ngo ibyapa birukuhika kashanjo bikiremiro mu ofisi yabe ya Kibale ahabwo kugira ngo bakamabe ibyapa bitabara kufayo okutereze birukwetengwa. Agaba nagira ngo ibyapa ibi n'ibyapa mu rwego kurabo mu nkora ya systematic land demarcation omwaka gwa 2017. Twine byapa bingi munonga nibishiko muri kashanju omudyeje emuzo ebya systematic ya rugero mu Uganda Land Commission. Ebebe byapa waza kubitondoza ebimwe no shanga harimo fayiro etarumu nka ezozo forms ezibijwize Rugakare bwona ebintu byita kabikava bikorwaho Kampala Ministry of Lands. Kuka government yareba ngo shemeye kwereza abantu bahanzi many services zitware mu districts mu regions abantu bareke gumana batambura kuza Kampala ubutunga obuhereza abebembezi hamo na office ya president ensonga nyingi mune zitwinazo nize za mataka nebibanje babaturana bagira ngo office egiteba hwerira ahubwo kugira ngo bashabe nguzi otireho no kubabuzabuza burukiro twajyana mu office buri tuyijya batugamba icyapa cyanyu kiro icyapa cyanyu tikika hariwe musoro omusoro ogubakuteka okutatoka ogwo musoro nkubuza ubariza ngizona ziyena buri kimwe cyona kuruga ansa mwashiya mani na buri kimwe na kibi cyona nkawansa suire kandi biri ha cyonka na malira ntafunire minati ati aho nsaba bakuru nkuyambi bwanda koro nanye prasizangezo zitambwire mpigira revyo kutonge kyabo. Winangobi wa Uganda Land Commission nashaba abaturo kugumisiriza kandi abahamize government eriyone korecuru kubasika okutereza enshongezi. Ensonga zino zikolebwako naye nga bwe mmanyi nti Uganda nene so basalawo n'abantu abalala bali mu bitundu ebirala nabo basobola okubenefitinga. Naye ng'era bwe tuba tutambula nga tukola systematic demarcation emphasis esinga kuteekebwa okukuleta bunyoro. We are concerned about the very many land cases. Baitu ensonga eziroho eri emisango y'amataka ekingura ino obwingi. They keep land idle and unutilized. Abantu abamu bayikazaho amataka gali kugonka bateniki bakora. Government ya Uganda ikataho sente z'urukwetwa land fund okugura hamwe no kushashura abaganda bakama b'amataka barukwetwa absentee landlords nuko abatura babase kutunga ebyapa aha mataka go barukuturaho. Amakoraga gashakwa Thomas tumwebaze.